Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен биз цитата окуу сабактарыбызды улайбыз. Сиздер менен бүгүн окуй турган цитатабыз Юсуф ас-Сибаи деген адамдын цитатасы болот. Ал айтат: Биз нахну ша'бу юхиббул маута ва ла яра мазаял ахя хатта ястакирру фи батинил ард деп айтат. Аракеттердин кандай коюлушуна көңүл бурдуңуздар деген ойдобуз. Эми бунун которулушуна өтөбүз. Ал айтат: Биз өлүктөрдү жакшы көргөн элбиз. Жана алар качан жер астына орун алмайынча тирүүлөрдү артыкчылыктарын көрбөгөн элбиз деп айтат. Мындай айтканда биз жалаң гана ушул өткөн адамды, көз өткөн адамды гана кадыр барктап, тирүүлөрдүн эч бир артыкчылыгын, тирүүлүгүндө кадырлап барктабаган элбиз деп бир айтып атат. Бул эми арабтарга айтып атат, бирок баардыгыбызга эле тиешеси бар цитата. Эми биз буну грамматикалык талдоосуна өтөбүз. Нахну бул дамирун мунфасилун мабнию алал фатхи фи махалли раф мубтада болот. Ша'бун болсо бул мубтаданын хабары болот. Нахнунун хабары болот. Ал эми юхиббудан башталган бул жака сүйлөм но юхиббул маута деген. Ша'бундун сыфаты болот. Эми yuhibbu деген fe'l mudari marfu'un bid damma içinde jana şabqa qayta turgan huwa damir mustatir bar. Anın el mauta bul emne maf'ulun bih. Yuhibbuga maf'ulun bih bolat. Emi şa'bunga qantip bul sıfat bol desek mınakay şa'bun nakira durotastar. Arap dilinde cümleler nakira bolup eseptelenет. Oşon üçün ne bolup atat? Sıfat bolup atat. Emi va harfi atf la laun nafiye yara fel mudari marfuun bid damma alel alifi bilesler aliftin üstünde damma hareketler körünböy kalat muqaddara bolup kalat. Bul süylem dagı no yuhibbuga atıf bolup jatat. Emi wala yara degende bunun dele huwa damir mustatir faili var. Anan mazaya degen bul maf'ulun bih. Maf'ulun bih bolot da bul jerde dele alif menen bütkön üçün maf'ulun bihdin nasb bolgon fatha alamatı görünböyt. Jana bul mazaya mudaf bolot. Alemi al ahya mudaf ileyh bolot. Hatta bolso bul bilesler fe'l mudarini jazm kıla turgan harflarının biri. Hatta gelgende nol jerde an mudmaratan gelet bilesler. Emi fe'l mudarini nasb kılat birok ne şul kömüsküdögi an menen. Emi yastakirru bolso fe'l mudari marfuun biz hazfi harfun nun deybiz. Antken an gelse af'allu khamsanın nunu düşüp kalat. Yastakirrun fa'ili bolsa bul vavul cema'a fi harfu jar batini ismi macrur al ardi mudafu ileyh bolot. Muna uşintip i'rob tolot. Emi dağı bir okup kotorup koyuyoruz. Nahnu şa'bun yuhibbul mauta ولا يرى مزايا الأحياء حتى يستقر في باطن الأرض. Biz ölüktörдү жакшы көргөн калкпыз, элбиz. Качан алар жер астына орун алмайынча биз тирүүлөрдүн артыкчылыктарын көрбөгөн элбиz деп айтып жатат. Мына ушундай которулуп талданат буюрса.